dumela o amoetswe ho leihlo la setjhaba phirimaneng ena. Diphuputso tse entsweng ke University ya Johannesburg di senola hore noka ya Klip River e haolang le Soweto e na le dilemolemo e silafetse ka lebaka la dikgwerekgwere tsa diindasteri tse welang ka hara yona. Good evening. A study by the University of Johannesburg reveals that the Klip River, which runs through Soweto, is highly polluted due to decades of industrial waste and sewage spills. Noka ya Klip e bonwa ka bontsi mo profenseng ya Gauteng. Baagi ba e tlhaloganya sentle gonne e elela go tswa kwa borwa ba Witwatersrand go akaretsa dikarolo dingwe tsa Johannesburg le Soweto. A jaana noka e tswelela go kgotlhelega. Yonke into nje imfucuzi lahlwa lapha mangabe nje kunemncwabo noma emshado la igangela elokishini mase kugcwele idustbin bafike bazochithela khona lapha yana izinje ezifile zilahlelwa khona lapha emfuleni. Diteko di re na le di-chemical mo gare ga noka ya rona tse re di bitsang re ke di-polycyclic aromatic hydrocarbon. Di-chemical tse leng gore di kopanywa kampo ga di go kry-ile gore di kopane le wena kampo diphologolo jalo di resulta in cancer. Criminal charges can be brought against delinquent municipal managers, mayors or polluters. Batho ba le bantsi ba simolola go tshwenyega ka maemo a noka ya Klip. Leihlo la setšhaba le ne la ikopanya le molwela ditshwanelo tsa tikologo Mme Mariete yo o na le dingwaga a tsibosa ka kgeleloloso mo nokeng ya Klip. The Klip River system is part of the Vaal River system, and the Vaal River system is one of our main river systems in South Africa. It supplies water not only to Gauteng, but there is also augmentation of water to the Limpopo river system, the Crocodile West and Limpopo. The Klip River is extensively used by communities for irrigation, for watering of cattle. It's also used for spiritual rituals such as baptism, as well as spiritual cleansing. And then we also find that it is used for domestic use and because of erratic water supply for drinking purposes. A re gape noka e dirisiwa ke meepo e gaufi le yona. Besides the fact that the Klip River supplies these communities with water, it is also downstream of mining activities and also downstream of the Central Basin Acid Mine Drainage Treatment Plant. So there are different pollutants or contaminants that we find within the Klip River. Noka eno ke motswedi o mogolo wa metsi mme e iponela kgotlhelego e kwa godimo e beyang maphelo a baagi ba le bantsi mo kotsing. Lo mfula lona ubizwa nge-Klip refill mangaphosisi yebo sihle. Ubizwa nge-Klip refill. So sincikeke nawo ke kakhulu ke lo mfula lona ke. Yeah, kodwa sisawusebenzise ezintweni eziningi eziphathelene nemfuyo. Yeah, asisawusebenzisa inhloko. Ngezathu ezithile ukungcola kwawo nokungahlanzeki kwawo. Yeah, sesagcina sesenza uhlelo lokuthi sibe nobhavu ukuthi imfuyo mayifika sithelela amanzi iphuze khona. Ezathu sokuthi ke awusahlanzekile lokhoza nama customer futhi aya complaina ngawo. Silahlekelwa ama customer amaningi kakhulu ngendaba yalo mfula lo. Redlomo ke molemirui wa dikgomo le dihutsana mme moraka wa gago o gaufi le Loko River la Klip mo motsesetoropong wa Mzimhlophe. O thapile badisa go mo tlhokomelela diphologolo mme ka gore o phela gaufi le noka a ka tlhalosa botoka seemo sa yona. Yonke into nje imfucuzi lahlwa lapha mangabe nje kunemncwabo noma emshado la igangela elokishini mase kugcwele idustbin bafike bazochithela khona lapha yana izinje ezifile zilahlelwa khona lapha emfuleni kanti ne-sewage njengoba nje ingaseviswa nje ilokhoza ama-sewage lawo aqhumela lapha kwehlele lapha emfuleni geleze kuhlangana hambe la emfuleni so umfula nje awusahlanzekile. Klip refill impela ayisahlanzekile. A re o gopola sentle fa a simolola moraka dingwaga di feta 20 tse di fetileng gore noka e ne e le phepa tota. Kanti bengikwazi mina ukuthi ngingene la emfuleni ngiwele
ngikhumula icathulo ngiyathele ngingene phakathi ngishona ngiphumela ngale ngeke ngisakwenza lokho namabhodlela phansi alahlela lapha kuyashelela kungcolile kusekho nje clean at all. jaaka molemirui o tshwenyegile fa a bona kgotlelego ya noka mme a re ngwaga le ngwaga maemo a fetogela boatleng. Nini ubona umnyama uqhamuka usunuka ungawazi ukuthi ikhemikhali enhloboni lena unuke into ongayazi ube mnyama thuthu kwesinye isikhathi uqhamuka ubomvu. Go tswa mo Soweto noka eno e kgabaganya ka toropo ya Lenasia South le Meyerton go fitlha e ya go kopana le noka ya Lekwa mo toropong ya Vanderbijl Park. Fano o fitlhela batho bao ba phelang ka go tshwara ditlhapi. Ke phetse dilemong tsa go feta ke phetse haholo tlasa nako yana lentswelane le buang ka go thwe ke apartheid me ke phetse haholo he mona ke itshwarela ditlhapi ke phedisa motse ke phela le ka tsona maponesa a hlaha ba tla di-license ai re lana ra ganna jwalo go fitlhela le ka la ka sulela se ke bua go shebile ka matlong. A re noka e botlhokwa mo bophelong jwa gagwe gonne a kgona go bua le badimo ba gagwe. Noka ena ba e bitsa eng nna rutlwa ba re ke Klip River e tswa e le kae e ya e tswa e na le methapo e mmedi ha ba re ke 3 River mo me re leng teng ke 3 River e hararo ke Tite ke Lekwa ke Kudu ke ka ho a reng ha e tlala haholo metsi a batlala le mo meremeng teng go boba le mane mo dikoloing tsa maponesa skepe se tsamang ka engine se tsamaya mane ka sekontiring ke a itletse haholo go a terekuwa metsi a tlala ka matlong metsi dintlo di a senyeya di a thothwa re phele ha bohloko re thabele o tshwara ditlhapi re thabele ha pula e ska ha ena e letse ke ka ho ke reng hana bole a tshela morao ha re di thole ditlhapi bane tlhapi ho tu folofela le rapa pele metsi a tsa tlhapi e balea. Mona ke mo re phela mo phelo moteng ka metsing ka mona twa mona ya wa bona ke everything e teng ka so ya ona re tloetse re dula re itshela ditlhapi re phela ka tlhapi and then le baeti matla re ba fe ditlhapi tsamayo e Gauteng kwana o tshwere tlhapi ha o fitla ha o tla ka vale tlamelo go fe tlhapi o ke lona Gauteng o fitlo re ne ke le vale ke tle ka tlhapi kena e tswang go Vaal River so mona re le ba fire mo Vaal River ke yan so re ya ofnya but ya mo ke mo re phelang teng phelo moteng. A re o na le dingwaga di feta 12 a phela ka go tshwara ditlhapi mo leokorebeng la noka ya Klip ebile gape a re seno ke tsela ya boitapoloso go ba le bantsi. Ke na le bana ba baholo so ke ba hotsitse ka tšhelete di noke mo ditlhapi so ke tshwarela ditlhapi and then ke phela ka tsona ke a rekisa and then ke thole something so ke mo ke kgona go ena something thing so ska o bona but now metsi a mangata so a ona ditlhapi we just having fun so but yeah emi ya gona ne le gore re tla thola ditlhapi jwale ka tlohela ma unfortunately metsi a mangata a di go na le matsatsi ao a ikitayang sefuba gore o dirile sentle tota a ke re sebedise hantle ntate wa ka ke a ke sebeditse ke tshwere ditlhapi maybe ke na le go tshwara ditlhapi di book 20 so yeah and then ke a tseba ke tshwere ditlhapi tse 20 ke sebeditse hantle o ba ke tla kgona gore ke be le something pokothong so ke a di rekisa ke phela ka tsona. Le bona ba ngorega ka kgotlelego ya metsi mo karolong eno ya noka. Tsorisitsane di kena ka a ya pele a di tshile ha wa bona sorisi ya tshela o thabetse ka mona o kena ka metsing o hlapa sefahleo o habola hanyane se ka rona ha ke no hlapa sefahleo ke sa re ke metsi ya badimo a bonkgono ke a habola hanyane ke kwenya gante se ke kwentse siki ha ke fitla dinga ke ba re o nwele metsi ya ka nokeng ke ka ho o pulang. Mokgatlo o e seng wa puso wa Veja o dira mananeo a go tsibosa baagi ka kotsi ya metsi a noka. For batho ba dulang ka matlong ba sebedisang potable water, I think there's a lot of safety around that. But for batho ba sebedisang direct use from the river, it's a lot of hazard, inale hazard, because if somebody asna knowledge of metsi sometimes ga wa boela before wa sebedisa, especially it lo ba motho a tlo lemala, especially if there is that traces, because we know as Veja there is toxicity levels ka Vaal River.
We know, for instance, the acid mine drainage that comes from south of Johannesburg, it can cover river through the Klip. baitsanape go tswa kwa yunibesithing ya Johannesburg ba le mo bogautshwaneng ba dira dipatlisiso ka maemo a noka ya Klip. Ba ka ya fa dipatlisiso tsa bona di tshosomeditswe ke tlhokego ya ditheo tse di tlhokomelang noka. Ra be ra bona gore okay ka gore go ntse go sena di-monitoring batho ba e leng gore ba tlhokometse noka e go ka ba yang gore re tle kwano re tloetsa sone study se thuto e re entseng ka go checka gore le metsi a rona a phepafetse go le kanakang le ka mabaka a tshwana le di-search tse e leng gore di teng gaufi le metsi re lebeletse le tokafalo ya toropo ya rona ya Gauteng mo e leng gore go na le di-industry tse e leng gore di teng so re tlile ka mo re tlo checka gore okay a mme metsi ya rona a ka tswa a phepafetse or a sa phepafala. Dipatlisiso tsa Yunibesithi ya Johannesburg di tsere ngwaga di le 2 go di konosetsa. Re tsena mo gare ga metsi re checka metsi le di-sediment seretse se se ko tlase ga metsi ka gore re tseba gore ga if di-pollutants tse or dilo tse e leng gore di etsa metsi a sa ba phepa ga di tsena di tsamaya le metsi tse di mme di a tshwarega di tshwara ke seretse so go ra gore seretse se bontsi ba nako se tshwana le ga go le gore ke se tshwana le sekotlele se e leng gore sa di tshwara gore di dule mo gare so re a tsena re nna mo gare ga metsi re a mo gare ga metsi ga re tsena mo gare ga metsi re collecta metsi ya rona ka dibotlolo tse ntse ke di tlhagisa fale re collecta metsi ga 3 ene re collecte le di-sediment tse ko tla seretse sele re se collecte ka oga ya rona ga 3 then ga re fetsa re tsaya di-test sample tsa rona tse re di tsere mo gare ga metsi re tsamaya le tsone re ya ko laboratory. Ba ne ba dira dipatlisiso le ditlamo tse dingwe tse e seng tsa puso. Ka re tsena ko laboratory ntate re kry-ile maemo a noka ya rona sa siama sa itekanela diteko di re na le di-chemical mo gare ga noka ya rona tse re di bitsang re ke di-polycyclic aromatic hydrocarbon di-chemical tse e leng gore di kopanywa kampo ga di go kry-ile or di kopane le wena kampo diphologolo jalo di resulta in cancer di feleletsa di go tshwarisa bolwetse ba kankere. Nngwe ya dipatlisiso e dirilwe ka mofuta wa tlhapi mme ya bontsha fa tota go na le kgonagalo ya bolwetse ba kankere. Study sa rona se re se dirileng mo gare ga nokae se na le phate e nngwe e leng gore ga ise e dirwe especially mo nokeng e tshwanang le go na le study se re se bitsang re ke zebrafish development test mo e leng gore re kry-ile tlhapi e bitswang zebrafish e leng gore tlhapi ena e tshwana le rona kore ntho e etsagalang mo rona e na le 70% chance ya gore ka etsagala mo ditlhaping tse so re tsere ditlhapi tse ra di tsaya ra di tsenya mo gare ga di-test sample tsa rona tsone tse re di collectileng fa so ditlhapi tsena di ne di developa di-malformation tse di ne di iswa tse di ne di sa tsale ka nako so ne di bontsha gore cancer e ka fitlha yang mo bathong. Redlomo a re o amogela dipegelo tsa dipatlisiso gonne di ka thusa go phepafatsa noka. Ngeke ngimangale uyabona into ma ingathintwa na isilwane ubokwazi ukuthi lonto leyo isuke i-poisonous ngempela ngoba ilwane uma uqala nje ubamnyama ukuthi azisasondeli vele at all ilwane la kulamanzi njoba ngichazele ukuthi sisebenzisa obhavu namabhakede ukuthi sikhelela amanzi ziphuze from empompini uyabona nje ngeke ngimangale sengeke ngababona ke abaningi abenza lona ucwaningo lo mfula lona uke wa clean impela bake bafika abanye kangazi kwakuyi project eyayivelephi becosha amaphepha ama take away ayelahle khona lapha no plastic bama take away becosha izinto ababe ngayithathi kwakuyizinja ke lezi ingane lezi ezibulala la elokushini mazi uma pitbull laba abalwiswayo balahlelwa lapha emfuleni kuphuma ibungu kunuke lapha ya kugcwale nempukane ba re go a tlhokega go tlhokomela dinoka tsa rona. Ntho e re ka etsang ke gore re be le proper waste management re ka bua le ba di-company jalo ba ba na le industry so that go be le limit ya di-waste management go be le educational waste management le limit ya waste gore kantle motho o tshwanetse go latlhela go le kakang a latlhele kae diphologolo tsena di nwa metsi fa ga se ne di nwa metsi fa di a rekisiwa for ditiro tse di sa tshwaneng di a jewa ga di jiwa wa bona gore e ka kgona go tsena bathong which means study sa rona gore se reporta threat e re nang le yone towards food security so go na le ba dijalo yalo ba e leng gore ba dirisa metsi ya go nosetsa dijalo tsa bona so batho ba rekang dijalo
ba support di-business tse e leng gore dikgwebo tse e leng gore na le tsone but at the end of the day le bone ba exposed to di-chemical tsena. Setlamo se seng sa puso sa Watercan le sona e ne le karolo ya go dira diteko tsa metsi le ba Yunibesithi ya Johannesburg. Ba re go botlhokwa gore baagi ba kgone go itirela diteko gangwe le gape. Ntho re ka etsang ke ruta batho gore ba teste metsi kgwedi le kgwedi. Re na le testing kit mona mo Watercan ba ka kgona go testa metsi ba bone gore go na le metsi ra kgona go testa di-bacteria mo metsing a rona ka testing kit ya rona ba kgona go bona gore go na le E. coli o coliform mo metsing. So not only that ra kgona gape go ruta batho gore ba tseye maikarabelo le bona gore ba ka tlhokomela dinoka tsa rona ka bang dinoka tsena di important thata mo maphelong a rona. Setheo sa Watercan se ka ya fa setse se butse kgetsi kgatlhanong le masepala wa Johannesburg mabapi le kgelelo leswe e welang mo dinokeng. Rona batho ba Watercan re le ra laya di-criminal charges under the National Water Act because metsi a le a teng a faile go latlhelwa seriti ka mo teng le up to date gone yanong ga gona batho ba itsang maikarabelo so re batla batho ba puso ba make sure gore batho ba chargiwa ene ba feletsa ba le ko tronkong. Noka ya Klip e tsamaya go ralala bo masepala ba le bararo go akaretsa wa Mogale City, Johannesburg, Midvaal ga mmogo le wa Emfuleni. Masepala wa Midvaal o ka ya fa dikgwetlho tsa dikgwetlhelo di phela di le teng segolo ka gore batho ba le bantsi ba agile fa pele ga noka ebile bangwe ba bona ba na le dikgwebo. Ha ba batluetsa dintho se molao ha ba qhale di-effluent tsa bona tsa di-company mo ba tlamileng ba di dispose teng ba di qhala ka hara noka then e betsa mathata and then limits eo e dulang pela noka ba bang batho ha ba ntshe matlakala a bona a tsamaya le toti beke le beke ska toti e feta eng ka matlakala so ntho e tsahalang gore tsona dikgweregwere tseo tsa bona di kena di le ka nokeng e ba yona problem e re kopanang le yona ka site la rona la masepala. Molekgotla o ka ya fa ba tshwaragana le mafapha a mangwe a puso go lekola dikgwebo tseo ba di belaelang gore di ka tswa di tshela dikhemikhale mo dinokeng. So ba gona o tla re etse di-joint inspection go di-company tse re di tsebang kapa tse re di suspectang gore ka ba tsona tse qhallang dikgweregwere kapa di-effluent tsa bona ka hara noka. So it is the means tse re di etsang re le masepala gore re etsa sure ba re ba tholang ba ya fainiwa ba fuwa di-fine and then ba kenywa record. There's also a record and then ho etswa di-unplanned inspection. Sebueledi sa masepala wa Emfuleni a re le fa bana le mathata a kgelelo leswe ga se bone fela ba bana le seabe mo go phepafatseng. Here in Emfuleni, one of the things that maybe we will request you to do kore le go di-company lo bua le bona le go kgona go bua le bona about the environmental problems because le bona they are the biggest one who are contributing to that and even lead to causing disease. But they have not done anything as a private sector to come to Emfuleni to say how we can fund you to clean the river and all of those things to make sure that we reduce the problems that we have in the river. Tota le fa baagi ba ngorega ka kgelelelo go tswa mo mafelong a phepafatsang metsi re a re masepala o nnile lesego gonne puso bosetšhaba e ba thusitse go phepafatsa noka ya Lekwa. They took over the cleaning of the river and to reduce even the water spillages and the sewer spillages across the river and across Emfuleni. So they are busy implementing that. From where we are standing, the situation is no longer the same. That's why even the issue of the river spillages or on the environment are so totally the complaint because it has highly improved. But obviously highly improved in our part here at Emfuleni. You'll find that somewhere else they still those problems. And then because we're in a downstream, it will come here and then it will be appear as if the problem yarona. Balola ditshwanelo tsa botho ba ikuela gore go bulwe dikgetsi kgatlhanong le bao ba kgotlhelang go akaretsa botsamaisi ba di masepala.
polluters or users of the river, that is industry, mining companies, municipalities, must exercise a duty of care to prevent pollution. If they cannot prevent pollution, again, reasonable measures to mitigate the impacts and to remediate the pollution. If there is non-compliance in terms of both the NEMA and the National Water Act, criminal charges can be brought against delinquent municipal managers, mayors, or polluters. Re Dlomo ene a ka itumela fa baagi ba ka tshwaragana go phepafatsa noka ya Klip. Uyabona ayikho into ehlula izwi nabantu nokukhuluma nabantu abadala. Abantu abenza lezi zinto abalethe ukungcola yithi. Ukukhuluma nje iqiniso yithina. Abantu abalokhuza ukungcola. Ngoba mangathiwa uyabona ukuthi ubukade unomncwabo noma ubukade unomshado. And then dustbin yakho igcwele. Uyahamba uyothenga ama-JM. Ugoqe wonke useparate izinto ama-plastic one side, amalokhuza izinto zama-takeaway one side. Bese kuthi lokudla lokho okulokhuzanayo ufuna abantu abanezinja, abantu abanengulube bayeza bazokulanda baphakela ingulube. That means wena uphumile enkingeni yokudla okuzobola. Nje usele nento yama-plastic. Labantu abathuthayo ama-plastic bagcwele lonke labantu abarecyclayo. Uyababiza mababona bedlula thathani nanka ama-plastic thathani nayo. And then uzohlala uhlanzekile. A re le gale batho ga ba dire jalo. So umuntu ubona idustbin yakhe igcwele athatha ilokhuza idustbin yakhe aqasha umfana wenyawo phela aginqa idustbin afika azoyithulula la mawungangena nje la ngeke ungahlangane nama dustbin la yabona afika aginqe akashisi nokushisa uginqa nje ashiye kanjalo abuye umfana athola u20 rand abeke udustbin sekuphelele kanjalo into ezokwazi ukuthi lamuleke kulento le yithina abantu esingasukuma ukuthi no manje sekwanele asisafuna ukuthi umfula ungcole asisafuna usifuna ukuphila lokhuzaneni ehlanzekile endaweni ehlanzekile yithina yes ngihlezi ngisho ngicomplaina abantu bethi hayi imbuzi zenu zidla ama condom ngithi angeke imbuzi uyibone ihamba icela icondom esebenzile la elokishini angeke uyibone ingena door to door icela icondom icondom ilahlwa umuntu ophilayo ekhanda a re nokwa ke boswa ba baagi mme fa o itlatsa leswe o tshwanetse go otlhaiwa. Yithi thina abantu esingabi mangathiwa nje kuyasukunywa kulandelela ukuthi lo doti osuku uqhamuka ngala uqhamuka kuyiphi indawo labo bantu labo bathola isijezo esifanele ngoba bayawungcolusa umfulo. Tona ya lefapha la metsi le kgelelo leswe o ne mo bogautshwaneng a tshepisa batseya karolo mo kopanong ko Gallagher Estate gore lefapha le tlile go semagana le bao ba kgotlelang dinoka di tshwana le ya Klip. The pollution Councillor Xola says we must not criminalize you. We will do so when you pollute our rivers and when you don't cooperate. That we are going to do. Nani criminalize us if we don't pay you. Maiteko a rona a go bua le masepala wa Johannesburg a retetse mme le gale noka e tlhoka tlhokomelo. Lenaneo la kajeno le fella mona ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC2 o ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za re boetse re na le leqhepe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le a fumaneha ho YouTube ho utlwa o loka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe khotso